Yara busia mo nyina akwa bia mfamra ye the Bonesman TV media the Bonesman enche bia na ye di interview bi ba ye concerning aye maame abrewa bia na sabi dan na odam no na aye arahosem ye pa nyame ncha de aye me maame anase K Asiku Enterprise ya wo mo aye La Paz aye Abrantes Sports am frɛ yen sɛ ye mra na ye ba nyame animie K Asiku fo omakedo ye pa mami aye ya K Asiku bana ana maame o wa hanom no wama ye pillow ene bedsheet ya ye de bema ye maame abrewa yi sanso so ana ntade ene ye nyoma bibre ka ho egu check bag we mu nyina no on se yemfa nkoma menua ba bushira emo boto mako enan eno so o se yemfa nkoma abrewa no ene bushira sanso so ana omu ana se Cleansoft eno so eka ho bi ni nyina chi no Samina Park akese emienu enso so eka ho bi na tin tomatoes eso eka ho bi na ne kase mu nyina na ne gise mu nyina no wama ya mattress ya eno so yemfa enkoboa me maame abrewa na yesi single room ade ama no sa enso so na wasa ma half mattress eno so osiyemfa nkoma bushira tu na ono so enye eno akire no wasan so acheyen wheelchair onso so siyemfa nkoma menua ba ya o yareda for me na awofo no so eho entimi ayen han omo enti me maame no wa hanom me maame no wa hanom a enka minyaya enka mema no akasa kakra we dey mami na ye pese ye da wase na ye bisade na kan wakoma ma watima boy sa no ma we nyina de nyame ase ne edika ne ye de ase da menyame na bible ma yete ase ese onyakopo kire ye se wanya ma unua no mo a wanya mo ono asafo Erade na Erade su ye hu no na chese omo aye ne omo kwa ye ne omo ba no omo na sebi so omo hu to chima chese yetimi ye den ebo omo na program no mesre so bibia la obehwe no enka na kuma pa esan se nipa wa munyenye mu nipa wo ojaw nipa wa rewo mu da first day am share program no chese me share da me share ye last week Wednesday no na in fact misuye me share akwala 13 years na ode ne koto dwene ne nsa enant no ma rewo yie ana brewa wenya 100 and over edan ye ode mu chese homete na Bible say we yema we mu a wa yama asafo Erade enu ntia ene nyankopon ensira pamba cho se aha ne ye shop ne de mba cho na nka location kan wa me pacha ye wala pass Abrantes udu Abrantes Sport after Abrantes ana se ufrinya me che ba after the footbridge ehwa na ye wo K Asiku Enterprise ye ne ye dwuma ye phone na ye se eja yesu nyame hu ye mobo yetimi to di no chese yetimi ma yensa edu afoforo so na number be no obi pe ha no ma obetimi afre pacho obi pese obeto ye ni amayi bia obetimi afre 0248 900 enu ye mama G ana K Asiku na nkasa ne ye 0244 690593 ane mama G nyankopon enhira opa ye babi a wi sika free na wo se wo de bo ase bo na woni bi no nyankopon emma ho pempem fama afesese no na minim se K Asiku no efiri ha ekopem eye ende honom na chese adwuma no atrepa nyankopon enhira na abusua minim se wontimi mu akra na oba La Paz ya so na so beto bibia na minim se wo de aboa dwumadie yi nyankopon enhira media the Bonesman minim se mrepa ne be sanso ahia makra mu nyina bye bye